Dečki, ovo je Jasmin Čeliković, bivši igrač Rijeke, profesionalac, kapetan svih mladih reprezentacija Bosne i Hercegovine do U21, tako? Do U21. Igrao je za mlađe kategorije Rijeke, nakon toga put ga je vodio malo po svijetu. Trenutno je sada član Ahmet Grozni iz Rusije, ali evo čeka novi klub. Svaki dan bi trebao osvanuti ime novoga kluba. Gdje će to biti, trenutno ne zna ni on, ali i dalje trenira. I evo, on će vam se isto obratiti sa par rečenica. Ako želite mu postaviti nekakvo pitanje, slobodno možete. Jasmin je veliki profesionalac, trenira svaki dan, bez obzira da li je na pauzi ili nije na pauzi, što možete vidjeti po njegovim nogama i po njegovom tijelu, da svaka tu žilica iskače, svaki mišić se ocrtava, ali to nije zbog toga zato što je on takav rođen, nego je takav zato što izuzetno pazi na prehranu, izuzetno pazi na treninge, izuzetno pazi kada će ići spavati. Evo Jasmine, evo ti danas imaš trening u 9 ujutro, kad si išao sinoć spavati? Do 11. Do 11 sati. Profesionalac. A znate koliko je onda potrebno sna vama koji ste još u razvoju, koji ste djeca, koliko je sna potrebno? Evo, slobodno ga možete nešto pitati, a Jasmin će vam se sad odvratiti sa par rečenica i onda ćemo se Jasminu zahvaliti. Jasmin mora na trening, a vi ćete kući. Može? Imate kakvih pitanja? Nemate još, ne? Pa ništa, nemam šta puno reći. Mislim da vam Rino iz dana u dan govori sve. Da morate biti uporni. Kad vam je nekad teško se dignuti iz kreveta ujutro, dođite na trening, odradite. Jer opet, kako kažu, bolje išta nego ništa. Morate biti uporni, naravno ako želite to. Ako želite jednog dana da postanete vrhunski nogometaši. Tako da svaki dan trening i nema odustajanja. Nešto još zanima. Evo, ja bih pitao na primjer ono što je njima jako bitno isto, a u ovim manjim kategorijama je malo to teško uspostaviti, a to je ta važnost prehrane uz trening. Šta bi ti rekao, koliko je prehrana sad na primjer važna uz trening? Sigurno da je možda i važnija od treninga. Tako da neke tri najbitnije stvari za uspjeh nogometaša su pravilna prehrana, dobar san i trening. Tako da mislim da ako želite nešto, te tri stvari trebate ukomponirati i sigurno da će rezultati doći. Znači, evo, čuli ste dečki, znači, Jasko, da te mogu ja samo zamoliti kratko, samo da vide momci malo kako izgleda jedan profesionalac. A? Znači, nema onog body fata, evo ja sam danas uzeo... To je sve od Nutelle. Da, od Nutelle i od krafni i od čipseva. Evo, baš smo neki dan pričali i rekao mi je da već 7 mjeseci ne jede slatko. Ništa. Znači, slatko jede samo iz voća, ako to možemo nazvati slatkim. Ali to vi ne nazivate slatkišima, jel tako? Znači, jer to nisu slatkiši. Ali i u voću ima šećera, jel tako? Ima glukoze. Tako da je jako bitno da na ove stvari obraćate pozornost i da ono što vam Toni i ja govorimo ovdje svakodnevno na treninzima, da evo vidite sad na jednom čistom primjeru jednoga profesionalca od 25 godina, kako se održava tijelo, kako se trenira, kako se radi i kako morate, kakav je put ka uspjehu. Okay? Da je to lako, nije lako, ja vjerujem da bi on vjerovatno sada sa curom ili sa familijom ili sa prijateljima bio negdje na barci, ispijao neki koktelčić i uživao možda evo sad ovih 3, 4, 5 ili 7 dana dok čeka novi klub, ali on naporno trenira 2 puta dnevno, ujutro teren, popodne teretana, da kad bi došao sutra, pa kako god se taj klub zvao, gdje god da sutra bude otišao, da dočeka maksimalno to spreman. Jel razumijemo? Ok? Tako da uvijek iskoristite priliku kad god imate šansu i priliku da popričate sa nekim ovako profesionalcem, da ga pitate šta god vas zanima, slobodno. Znam sigurno da imate puno pitanja, sad se možda malo i sramite, ali ono što smo rekli,
te 3 najbitnije stavke, da budete uporni, jer uvijek kažemo ne uspijevaju oni najtalentiraniji nego oni najuporniji. I onaj koji bude najuporniji, jer pogledajte koliko sad vaših vršnjaka ima doma koji spavaju. A vi ste danas tu. Neki su već odradili trening, neki će ga sad odraditi. A neko je danas bio i 7 ujutro. To će raditi razliku između vas. Ok? Ali ne samo u nogometu, nego i u životu, s čime god se budete bavili, to radi razliku. Ok? Može? Ćemo se zahvaliti Jasminu, napravimo jednu slikicu zajedničku i Jasmin mora da ide raditi. Može? Ajde. Ćete moći zamoliti samo jednu.